Ser ekranın Özgür Gün TV'ye var baş temaşvanın heyeca em bername rojametle peşperivanın temaşvanın heyecadı sedem ve şana televizyon ama Özgür Gün TV anuda em ve deme şunda bir bername rojametle peşperivan bin roja şemiye iro em derbari bu yerin jitemeyda dozen jitemeyda bağıvın de le Eskişehir'e doza jitemi a Cizre pekat د سال نودی دا سرین سال نودی دا نودی دیا نودی سیاحیا نودی پنجا نودی ششان دا جالیه جیتمی و جالیه تفگر جیتمی و لهرم باکوری کردستان گلک بویر پیکاتن کشتن چیبون کنکوژی چیبون گلک کس هندا بون آگاهی تو kesin آگاهی جی ناین هلدان جی هنه درباره و بویری دا گلک تشت هاتن زمان گلک جاران سر تلویزیونان ser rojnamayan derbari vana da nuçe çeybum le mukhabin dö tisa dozeke cizri a jitemi pekat le de encaman ve doze da kesin ko ve kujeri van bu yeran anji amedakariya van bu yeran kiri derbari van da biryara berati hattayin levan cihan kesin ko mesela jitem kari ko pektani cihekşi le navçe lice ya amede bu salin noda dünyada haya nodi siyah le navçe lice koştun pek hatın günd hatın şahutandın lice tane minak ek jivan bu nahaberi despeka bernama xo derbari lice da de beşeke havara lice em duxazın bu ara hep var bikin 22 Ekim Cuma ateş yağdı unutulmaz. Alev, duman, toprak, sema dört yan ağdı unutulmaz. 2 gündüz bir de gece cayır cayır yandı lice. Vahşet yalnız 2 hece. Zulüm dağdı unutulmaz. Atıldı top, kurşun, roket, sandık sandık, paket paket. Emir gelmiş, demiş yok et. Ölen sağdı, unutulmaz. Bahtiyar Aydın karşı çıkıyor ve hemen kendisine kanat silahıyla ki şu anda devam etmekte olan soruşturma dosyasında bununla ilgili rapor bulunmaktadır. Kanat silahıyla ateş ediliyor. Yüksekova'dan eroin kaçakçılığından aranan aynı zamanda korucu olan Salih Kaya diye birisinden bahsetmişti. Hamdi Poyraz'la beraber özel helikopterle giderken Kemal Ölmez'den almış oldukları kanat silahı da götürdüğünü söyledi. Bu Yüksekova çetesinin soruşturmasında da Hamdi Poyraz'ın zaten ifadesi var. O silahı aldığını 7. Kolordu Komutanı'na götürdüğünün kendi ifadesi var. O silah ne oldu bilemem. Güya PKK mensupları, örgüt üyeleri ilçeyi basmış, ilçeyi yakmış, yıkmış, kamu kurumlarına ait iş yerlerini yakıp yıkmış. Bu şekilde lanse edildi. Teröristlerle çıkan çatışma sonucu filan hiçbir terörist yoktu. Eğer terörist dedikleri şahısların tankları, topları, panzerleri vardırsa doğrudur. Çatışma idi. Mezakır ki ve şauti ama zaç peşey da sakınıye. Megava koklar ki ve beni de şauti. Bakıcı namer hamle tat. Lümet obu. Megam çavam ki Rabbime haber davan hatın zi bodun terörist. Fikrin terörist ve ihtiyari. Diğer çocukların biri buraya düşmüştü. Kız çocuğu Suna. Ufak kızım bir gözü beşiğin içinde 10 aylıkken gözüne şerefnal parçası isabet etti, kör oldu. Yetmemiş gibi 2 yaşındaki çocuğa 4
yaşındaki çocuğa ve 11 yaşındaki çocuğa terörist damgasını vurdular. مغرب سرم دهات از رامون در مگاز بچمال سرس به حیای برم آخر ملخش کندم ام بوام تمامی ملتی که تاخره قیزامزی اخلی دام او داخلی دام ذاتم در او قدی عسکرم گوتم نگره بردان سیوگله بردان خود برو ابی تاردی میگو قیز مرمی دام سر بلنکر کزگانی میزه جانم درد شوی Medya Müslüman nebine ve Raşid Çiftselme Müslüman'dan. Yaşayan her insan diğerlerinin tümden öldüğünü düşünüyor. Eve vardığımda eşimi kucağında oğlumla yanında kızımla duvarın dibine silmiş buldum. Ölmediniz mi dedim. Onlar siz ölmediniz mi dediler. Birbirimize sarıldık. Ağladık. Erkekler ağlamazmış. Ağlar. Erkekler de ağlar. Asıl olan o askerin ateş etmesi değil, asıl olan ateş etmesi için ona o emri verendir. Silahı alanlar bizdendir, silahı almayanlar dedi PKK'lidir. Hiç kimse istemiyor, hiç kimse, Lice halkı hiç kimse istemiyor. Öbür köylerdeki geliyorlar, söylüyorlar biz Lice'liyiz, Lice'de hala hiç kimse korucu olmak istemiyor. Yüzbaşı Bey söylüyor, para veriyoruz, parayı istemiyoruz, biz parayı versin, biz parayı verelim, onlar gitsin korucu olsunlar. بله تماشوان نیجا اف زاروک کو ول سر دیمنان دیت دوی عمری خدا ناراضی بون نشان وان ایشاند ده برتک نشاند ده او دوی ام تشتکی جی دولت حکومت نخوازن برتک نشان و کمکوجی و ایریشال سر گلی و لسر نگاریای ده او زاروک ایرو مزن بو او نهاد استودیو مدا بوان میه یونس مراد کان رز یونس مراد اتاکان خیر هاتن Sırsıra, sırşaba. Ne tane Yunus Temaşvan'ın heyeca be reis Yunus'ra gelekes bertek nişanı vanda jibo van bu yeran jibo van erişin leser gelip kurt çalaki pek hatın gelek caran bertek nişandan nerazumuni xo hej didomin komelaya hafte heştan berdevke komela hafte heştan gani alkan reis gani alkan merayhuj bi khairatın reis gani alkan Berez Murat Akan ez dixwazim serîda bu bidin dest pê kirin bi rastî jî bertek nîşandina we nerazîbûna we di wê emrî we de heya niha hûn didomînin niha jî hûn bûne parêzer û di hêla hukûqî da hêla dadgehê da dikin ku derbarê vê doza xwe de parastina xwe bikin nerazîbûna xwe hûn tînin ziman serîda dixwazim vê bipirsim di wê emrê de ev gotinên ku hatın zamanı ve bikijan hesti hatın zamanı ve fazla bir dest bekin. Yani brastizi em peşi je temaşavan xurem şev baş dixwazin lebel rast demek ki merov nuh temaşet kad be yani civan zaruk ki bulo çava kare axaftim bike lazım ki merovin ki ji diro kalece mezeka ve demel lice mezeka salan otanda lice çidbun yani peşiyem via karim bejin ve deme دردور عليه بكر حتى نافند عليه قش همو زاروك حتى هفت سال وحتى هفت سالي قش همو لناف سياستي بون جبو چه ناف سياستي بون او يك امين جخوا زوردستيا دولتي هر رو دقه قاف بقاف هر دم لسر جلال جيبو فيا يك اوي دو امين جخوا ديروك عليه دا ديروكي كي سياست مداري هي لسر چيروكان لسر سترانان لسر غوتنان babu dayık zaruk yekura van tiştan dibin. Lebele ve demezi çava iro kuçeten qadaxe kirin, çava iro nahilin gel biço nav kuçan nav qadan, vaka farqine, vaka lice, vaka hene, vaka sure, vaka cizire, vaka niseybine, yani Bakuriye Kurdistan gel kiciyan, çava nahilin kuçan qadaxe dikin, ve demezi vi qadaxe kirin hebu. Lebele demek ki vi qadaxe kirin hebu, دیوان مدگوتم و دمی یعنی زلام مزن دهاتنا مالامه لبله شخور قناخ تکرن مدگوتن قناخ و دمی که او دهاتن جمع هب وان قناخ خانده گش همو سیاست دهاتن آخافتن
via jmer miraseki derxist via jmer himbuniyeki derxist ve demezi yani ser bavê min bikir heta 16 salî 15 salî lige heta 7 salî çiqa zilam hebûn biş hemûwan kom kirin birin got bunê bi zordestî bibin cerdevan bibin qorîcî mezî me got na yani vî mijar jî ser wî ew bûye Niha ji wan zarokan mînakek tenê ne û lîce jî mînakek tenê ye. Di wê demê de ne tenê lîce gelek navçeyan gundan dibin vê êrişê daman li ser wana êriş pêk hat, operasyon pêk hat, gundê wan hatin şewtandin, kesên ku hatin wendakirin çêbûn, zarok dîsa hatin kuştin. Hûn tenê mînakekin li di wê salê de heye niha we pey vê dozê bernede niha jî hûn doza lîcê de ji dema li İzmirê pêk hat, ez jî li wir bûm me we jî li wir dît. Hûn pey vê dozê ketine. Du jî li Eskişehirê doza Cizrê a Jitemê pêk hat. Lê di encama vê dozê da kesên wek ku jer tê nîşandan derbarê wan da biryara beraatê hat dayîn. Bi 8 kesan ra serî da Cemal Temîzoz derbarê fermandarê Jitemê û sercerdevan Kamil Atak jî hatin berdan. Hûn wek parêzerekî evê doza Cizrê a Jitemê a duh li Eskişehirê pêk hat çawa dinexînin. Yani peşi em biya karim bêjin ne tenê ser doza cizîrekî wê demê ki komkujiyekî ser cizîrê çêbûnê îrozî hatine dozkirin û dojî vanan beraat kirin. Lê belê em biya dibên yani sala notan da li Kurdistanê em zanin 17,000 heb însan hatin kuştinê. Vanan rakamê bêfermîn lakin gel hemû vanan zanê. Li غêrê vanan 3,500 heb gund hatin vala kirin. Yani taktika ki li Amerîka li Vietnamê kir taktik li ser Kurdistanê Türkiye vijarê kir. Vî taktik li ser Kurdistan dubare bû. Wê demê ew qas kuştin, ew qas işkence, ew qas koçberî hatin çêkirin lê elbet suçdarê vanan jî hebûn. Van suçdaran dewlet yani hêşên dewlet, mejiyên dewlet dora 2008 neha got yani em hinî tiştan ji wan re doz vekin lê belê em van dozan zî yan em ceza nedin wan yan jî em bilo çawan yani bi ber çavan cezekî biçûk bidin wan em bêjin ki mêze me va deman hûn gelê Kurd dibe sala notan da we gilkî sûç kirî we me kuştî we me avêtî bin çava we me gundê me koçber kiriye we me şiyandî bajarê dinê yani ew qas sûc hatî ser me kanî vanan hesab bidin. Dê dewlet jî wilo fikirî got ez ê çend heb dozan vekim li ser va dozan ew kî muhalîfê qenadekî dewlet bûn em li ser wan dozan hinkî wan tasfiye bikin ew yek ew ê duemîn jî em ê dawî da beraat bidin vanan demekî em beraat bidin li hem netewiya Tirkiye da em ji wara bêjin mêze gelê Kurd hûn ji me dibên we sûç kiriye ser me em ê bêjin mêze tişkî wilo tune yani mahkeme me dadgehan ava kir van dadgehan da me darzandina wan kir tişkî wilo tune beraat kirin ew yek ji bo nav Kurdan ew ê duemîn jî ji bo ki navnetewî yani gelê Kurd îro ne tenê bi Tirkiye siyaset dikin îro li Ewropayê dikin li Amerîkayê dikin li Efrîqayê li her jî gelê Kurd siyaset dike cîkî Kurd siyaset dike vana tîne ziman vî mexduriyetiya xwe tîne ziman lê belê ji dewleta Tirk jî viya difikire dêbêje yani rast e we tişkî wilo got yani mesela ahim gelkî qerarê xwe da ser cizîrê bikir heta ser licê sûcekî li Kurdistanê hatîne çêkirin li ser wa gelkî jî gotî mesela yaşam haqqı ihlaliyê we li vir dewlet viya kuştiye yani ji xwe vî dozê cizîrê ew jî hatiye tabii vî dozê cizîrê zî doza licê zî doza Şirnaqê bikir heta doza Qulpê heta doza Musa Çitil li ser bonakî ahim ihmala vanan da got we jiyana van însanan destê wa sendiye ji bo viya soruşturmeyekî vekin lê belê dewlet vê demê endîna dêbêjê mêze me ji wara soruşturma vekir dadgeh jî vebû lê belê beraat kir viya tê meعنeyekî dinê zî îro em dîsa zanin yani sürecekî pêvajoyekî aşitî hebû vî pêvajoyê îro li holê rakirine lê belê van sûcekî do hatibûn kirinê îro dîsa li licê da îro dîsa li cizîrê da îro dîsa li Seybînê li Sûrê li Şirnaqê li Colemergê li Bakurê Kurdistanê gelkî ciyan tê avakirin dîsa yani pêşiya vanan jî vedikim armancekî ew dinê jî ew e
Yani ji bo Avrupa'yı da temiz bedin nişandan evdoz vek formalite da vekirin. Rast. Bu encameke vahayı jidan. Diver da Bireyzal kan ez fazla ve bepirsim. Yani eva bi dehan salane hun vek komela hun van dozan şopinin pey van dozan ketine u nerazibune kutinin zaman. Her davi serok vezir Davutoğlu tişteki vaha got ko pişti helvijartine debekum toro sensipi derkevin hole u de salin nodi da ji jalin ji temeva toro sensipi vesaitin toro sensipi per dahatun kuyen nugwendan navçeyan demem Eskişehir'i ji temaşetkin Cemil Temizöz hat berdan Selcerdan Kamil Atak hat berdan u evkes ji vek berpirsiyare van konkujiyan dahatın nişandan dema mirvan hev got ve bir yara Eskişehir'i u gotunu serok vezir behevra bigine hev çe encam derdi keve. بله دست به که دا تماشامان و یک تماشا بد که تبر سلام و رز اندوین شباش نه مثلا تورس سپیو و رجسه رشو فلان اگر سه وانا بیشتر سرکوزی ادیم برکی دبی گوتنا خدا خو اخبار دکه اخبار اوی چیه اخبار اوی اوه سرکوزی بیتشیده بیجه دبیجه که تورس سپیه بود ama ava çen sale, ava 13 sale, 14 sale, 13 sale bana ilo destlardayı destivandayı. İktidar da destivandayı. O hatta ilo zidigo am tişteki bir tarihtiler nailin. Am her tişte bir şopinin. O bana hem aşkara bakın. Peki serokazı vakti ku eğer faili torası spiz zanı hatta ilo çima bana dernek sole mahkemen nekine derzondun. Selle kolin nekirin. Demek ki tişteki dini beşarti tişteki dini bindaya. Balak bedi vakti ku yani AKP vakti ku hatiye ser deslati de gidesi bu iktidar jibi bir hatta iro tişte ku bir demi buye avan tişte am beji ku vakti ku donotu diya donotu sisiyandan hatta notu pencavan tişte vakti ku dibun nabi ser nabi jitem edibun jitem beri kesiz kabul nedikirdi ku tam nizanışçıya هناك دقوتن تشتياواتنا هناك دقوتن هي يعني دناب فرقالة تركيا دا كوما تركيا دا أفا تشتى عشكرا نذكره أما وقت كنت اللي مزكي وقت كنت أرجانا كوني دا عارف دوغان وقت كنت در ويدبن بن شافكرني أو هذا بيجي تعلق من أرجانا كوني جهبية از جيتم من أواكريا damjazdan cidden min çekriye. Afiye dibêşi. Yani tiniz zaman kesik hava kiri. Tabii tabii. Tabii men kiriye. Ava tişte kuzi hatine kire. Ava bu yere ku devde ki fayda vinne diyarın. Aslında fayda van diyarın. Fayda vi pergalı, fayda vi devlet. Komara Türkiye her tişte bana sen ne bir her davayda azat buna. Şava azat bunu de se şıkada azat bunu. Yek jibuna kurda hun çi bikin hun azadın. Dedi hun peymaliye mali kurda hun çıka peymal bikin hun jivan bilsin hun bibin cibiyat hun azadın. Sisi yanzi de her vayda kurji çıkıdı ki de namusi kadar bir hassasiyetiye ve çi de hassasiyetiye hun çi bikin hun azadın. Yani her vayda azad da bu da jivan. Heki jivan ziz anazi hen azitli mezeki khuf mukrin. Ambeji ku Ayhan çarkın komu kiriye gotin min ava tiştan min kiriye. Zarok mu kuştiye. Mali mesela sen nabi cidden min batışta kiriye. Cemer sever gote batışta min kiriye cemer sever bir vanda kırın. Yani evliku yani de nafs pergal de naf khoda. De naf khoda ziyektik tine bu alojik navanda bu. Cidden mazın bun. Ya evki evedine ambeji ku işler veziret-i dahiliye işler evmazına evedine mazına ama pergalek tarihte maya. Ha edüdiyem viya bejin. Peki çi makas karşın abi. Ambeji ku Tayyip Erdoğan sarı komar vakti hatta seri guam tutuşte gider tarihte nailin ama vakti ku hatta seri to bala khobedi vakti ku müdakhalat ciki ki yek ciki de khazım müdakhala wan bike peşi dora yuvarladı ki Doğru ivaladı ki, hina müdahaladı ki. Vakti ku berbevki şu operasyon be Ergenekon çekir, peşi daviya doğru ivekir. Henki şağı yani o şağı cevdu katandın. Mesela
خواست کو هر چما دوی علی او کدا چمه فرات دا چما وی علی نهاتیه تو دوزه کی و نکریه اولا می پاریزر گفتن دوز بکن با Avrupa ne ki tışta kubuna güzel bakın işte mavatı çekin falan filan aslında ne övezi Mehmet Agar gotun hapkil nige xun davejin go bil nige xu baş mezakin bavej gave bavejin eğer go müdahale me bekle go kavre ki biz ciddiwar bikşin go divar sema bederşi Yani her tiş zelale. Ama Mahmut adımının. Her tiş zelale le. Yani ana yeşil Mahmut çibun Mahmut Yıldırım. Yani zelalu aşkari yani vatışık veşati tünne. En beci gususluk artıştı bir aşkariye. Cemer sever o insanı ku kitabı Cemer sever nefisi bu navi çibun. Navi o kitabı bir nefisi bu o tışta da vatışta da tabii ve de cidden bir habata cidden ya mu bu Cemer sever hem aşkaret ki vatışta mı yadbiji. Yani dinav hem kaşıklar ki dinav bana bir ki bana mı diyeyim Mehmet Eymuriye. Doğman komaneye. Bana hemu çima kes karşına bu. Yani evya bir ku plan saziye bir her ne kadar dümen doğan güreş bana şey kırne. Evya ku plan saziye bir jiten bir şey kırne. Evya ku bir yere ku Türkiye'de de Kürdistan'da jiten bir kırne. Veli küçük navda veli küçük bir atış kevanı zanım. Ama tuvatı ku khat mezeki khatı ki wana biye. Khatı ku insana katıl dikir wanda dikir neye. Yani dünya ziyan bezi ku çava bu bana Tansuçiler rabu ki listeki derhasta gota bana Karsazı Kurdun, amu pişkiridin PKK, Ali Abori da pişkiridin falan. Liste van git aşkara kır. Devi aşkara kırın avida dur rojedini Becercan Türk. Da Ali Veli küçük timi vanda öki vanda o timi taybet hatın Sakarya'da hatın vanda kırın. Öki de hatın vanda kırın. Dünya bana ver çeki çebu çima pergal çima dijiviya derket. Pergalcıma tecrübe ederken çima henki hasta bana cevap bakatine çünkü henki tış bu kontrol evanz derket bu. Vakit işte çağ kontrol ederken. Kontrol evanz derket buna kuş kontrol evanz derket buna hindi dikine ki zat ne dikirin. Yani ne kadar tek benim kontrol ediyor. Bana zi bu nav devlet de bu devlet. Erkek konuşuyor bu. Ana diyeceğim mesela bir operasyon erkek paralel diyeceğim. Ama paralel ki şey ki ya. Bu nav da bunu yani falan. Şimdi ne diyor ki vakti kuş kontrol evan dert kevi de kontrol evan dert kevi dosevan hatta iru aşkara ne bu ne? Eğer ama Mehmet Ağa vakti ku xısn hapse am beji kuçu Mehmet Eymurçu jira taybeti cezaevi lüvederi bir taybeti ci amada kır ve helikopter için civi amada kırın. Ama insan sözde suçlar da bir takım hapse. Çünkü ne verin? Ögbükün. Tansuçiler disa var. Doğan Güreş disa var. Bana hemu suçları Kürdistan yani bu yere Kürdistan bana bu hemu suçları evine. Yalnız emdibine ku bala xabde dayke şemi ama eve ku malbat evan daya emdibine ki havale mina koni zaman 11,000 emdibine ne 11,000 zezeye. Eve ku koşber buna da abi da çünkü eve ku şavatı da 11,000 fermi. Ama fermi ama ne ok yani yani am bej ku komkuji ki çebi. Divi deme da komkuji ki permazın çebi. Hamuzi vakti ku aga dile me bu khaz yek dakika imkan dar khurti. Vay fotoğrafı wan diyarın resmi wan diyarın gundi çavadık şimdi çavadı ben. Am bej ku deme az reveber 2000 dediya da 2000 yakida az reveber parti bu. تو حبوا كي ما تشون كات الناف كي ناف سلوبي دا ريبري بارتي هدف وشاغي تشون كات الناف لشكريه اوكي وان نظاميه وان شو يدري وان دا بوچون وان دا بوچون او يعني نقد يا او جيدم خلاص سنبيه belki ناف هاتيا غوارتن belki هنكي اوكي وان هاتيا عبد القادر ايغا تشكي دريد بيجي دجي كي فياد بيجي دبي جيتم عسكري قانات دي كده فياد بيجي cidden askeri evkevan şağıvani askeriye Ergenekon askeriye. Çünkü bu çağı Ergenekon tabi çünkü ilu Ergenekon heye dibeci. Diba baş şağıvani leşkeri bu çağı. Ergenekon hem serbest hatın verdi. Tabi tene berdan yani işte şey ki bizim berimin gotum got tayi berdan vakti ko her iki goravi dersavi dibi. Dibi meze az tekrar mavazi bikim eskam ta avazi bikim. Ana hani yani va sandaryo çekirin va insan avkirin rast bu drav bu çu makabri madat pırtışta bu ne? Jibuna bir ki ne kadar bu müdahale bikrana. Çünkü müdahale kiren mesela de Türkiye'de yek tişteki yalnız. Aviya bejim de dozdi iloni beri dozdi iloni
Em dibêjin birarê aboriyê çardê kanûnê kanûnê yani 14 Ocak ekonomik kanunları beri 9 Eylül'e vana Türkiye'de bir tişeye. Bu çağı yani şehirmende aboriye Türkiye Turgut Özal biye. Aynı babi dike dibêje ku un vi kredi jmet xwazin vi parayı un jmet xwazin fakat vi parayı em bidin ve velatê ve de gel da rahberin çebi. Yani ve ber çünkü ve derê hûnê mecbur hûn nizamekî pir zêde bikin. Devletçilik pir zêde dibe ku ji bona wê ke dibe tu nikare vîya rakî birîj binî rabî dibêje ku Turgut Özal vê dibêje. Gelê Türkiye gelê me komara me esasiya xwe de heta îro biryarê ku girtiye tu kesekî qarşî wî derneketî negotî tişma vîya girtiye. Yani bize tiştê ku biryarê ku dewlet dide ewa tişta yani komar dide ewa tişta tiştê ku mafê devletê tide ejmar kê. Ez virda dixwazim birêz Murat Atakan bipirsim dema parastinê da Cemal Temizöz di parastina xwe de tiştekî wiha got ku di wê demê di herêmê de min peywîra ku dayî min dikir. Lê niha îro ez ketime hedefa kesê ku mesela hin tiş nayê berjewendiyên wana ez ketime hedefa wana da di nav dewletê de. Yani ev 12 sale di nav dewletê de ku heke tevgereke wiha hebe çima nehat selar kirin û di vê gotina xwe de temiz oz çiqas maftare yani ev gotinayê çiqas rast e. Yani em peşî de karim viya bêjin temiz öz vî gotinê xwe dibêse pey vî gotinê wî de manekê heye. Yani mesajekî dida peyamekî dida dida ew kî îro desthilatdarê dewletin peyamekî dida wan. Temiz özê zanî îro demekî li nav Tirkiye bi rastî zî bi Kurdistanê şerekê demekî hebû tu sucdarê doyîn tu îro bînî ber holê tu îro nikarî suc bikî. Yani em ji xwe mînakekî bidin. Veka temiz öz mesela Adem Yaqîn vî dosyada ye ew zî tetikçi ye dibe me çû zilaman ewa girt ewa kuşt me bir li wir wext dida cî dida dem dida dibe me ewa kirî çima îro vana beraat kirin newsa îro em zanin li nav Sûriyê jî li nav Ferqînê jî li nav Licê zî van sûcan dîsa tên kirin eger weka Cemal Temizöz dibe wê demê ew kî van sûcankî min kir ew jî zanibûn vî gotinê dibe gotin diçû heta Süleyman Demirel gotin diçû heta Doğan Güreş gotin diçû heta Tansu Çîler nebese ew zî tenê nebese gotin heta NATO'ya diçû yani rast e belkî Cemal Temizöz bi ser herema Cizîrê van komkujiyê çêkiriye bîst û insanekî kuştiye rast e wî kamil ata ew dinê va sûcan kiriye lêbelê Cemal Temizöz tenê van îşan nekiriye ki wî çekê da wî jêr gotî va insanan ewa bike ew zî suçdarin Cemal Temizöz demekî vî peyamê de dida wan jî yani xîçberekekê ganîzî ku got Mehmet Agar li gotinê xwe de dibe li nav vî diwarê ez yek kevirêkî bikişînim giş hemû dê bê xwarê yani bi rastî zî peyam ew e Di nav dewletê de yani heke ku tevgereke wiha hebe heya niha ev 12 salê ku mesela 2002 de heya niha 12-13 salê yani çima derneket ola çima dernexist yani ji bo berjewendiyê di vir da çi yani em karim viya bêjin yani binakî me xîçî berê jî got ew sedem jî henin lêbelê dewlet hêja esê xwe paqij nekiriye yani wek paralel yapê tînin ziman êdî mesela ke heya niha çi suç kiribe an jî derbarî wê de doza kebe êdî tîne gerê dide paralel yapı dibe mesela paralel yapı giriye ev giriye wiha giriye yani her tiştî gerê wê didin yani em karim viya bêjin ana demekî komara Tirkiye ava bûye heta îro li ser du koman ava bûye yek ji wan tidî em dibên komên Müslüman li ser wan ava bûye yek ew jî em dibên komên layîk yani ulusalcî li ser her duwan ava bûye li îtîfaqa vana jî ji xwe ser nav dewletê heye lêbelê cana Kurd xweyê vî dewletê nebûne demekî van her du grup li hev dikevin yê dê zirar bidin hev lêbelê zanin kî ji bo kî Kurdistan da aliyê dijî Kurdan şer çê dibe sibê vana dîsa ji me re lazim in yani bi vî awayê AKP bu 13 sal rast e desthilatdarê iktidarê bixwestana çawa li Ergenekonê ser du heb bombeyan hemû an giş tasfiye kirin
li ser bi destê paralel yapî dibin rêxistina Fethullah Gülen lêbelê Serokkomarê Tirkiye dibe wan çi xwest mena da wan yani viya ne gotine me ye gotinê wî ye em viya zanin weka Elî Fuat Yilmazer وەکە ئەوێ دنێ لە ئیسیباراتە هەتا ئەمنیەتێ بگرنم هەفتان ئیسیباراتە لەشکریە زی گشت هەموو دەستێ وانان بوو وانان دەولەتە AKP بسەر دەستێ Fethullah Gülen بسەر ئەندامên Fethullah Gülen muhalîfekî wê demê li nav Tirkiye hebûn em ji wara dibên ulusalcî rast e sûcdarî gelekî mezin zî ew in yani notusiyan notu çaran AKP tune bû yani vaka Hasan Kundakçı misalen bejin. Hasan Kundakçı ve demeye bu pirtuk ahu dinefsine. Yani ne gotine mine. O bu pirtuk ahu dinefsine de biraz şum lice hemu leşkere mer raviya bun çubun hondur vaka şehri ki şum go rabın da var şarbıkın yeki endame PKK neyrin. Eviroye navlice de evci zani ezi zanim gel hemu gel lice gış hemu zani devlet zani. Ve deme yek endame PKK tine bu navlice. Yani îro savcı bir iddianame xwe ew jê qebûl dike. Dibe wîroyê yek endamê PKK tune bûye. Yani ew qebûl kiriye dibe ez çûme şer. Demekî wî şerê de ji endamê PKK tune, pêvçûn zî tune. Tevî şerdekî çi kiriye? Te mala xelkê şewtan diye, dikana xelkê şewtan diye, te xelkê kuştiye. Lêbelê van 16 salan da dewlet yani AKP bizanbon çareseriya Kurdan yani çareseriya pirskreka Kurd avab krana raste de belki van suçdaran gışe muan binin hole de van cezazi bidan va lebele vi fikir bu biratine. Yani AKP ne açtı xwazin. AKP hejazi lilav Türkiye lilav Orta Doğu gış hemu hejazi hinki emeleviyanin livan ameli xwazî dixwaze biser Kurdan biser şerê Kurdan perdeki bavêjê ser bila nê fêm kirinê yani îro misal li vir hefteyekî berî em hilbijartinekî em hebe hilbijartinê David zaten li heremê zêdetir operasyon mezin bûne yani hêjazî operasyonenin yani 2 kilometre wî alî de nav Sûriyede operasyonenin însan tên kuştinê rast e operasyon me got em bi operasyonan dest pê bikin niha piştî hilbijartinê biryara lijna ewlehiya Türkiye ya MGK civina xwe pêkanîn û du encam wê civînê de jî gotin vê demê şûn de dîsa şer em ê ser şer bisekinin şer em ê bidome operasyonê me bidomin birêz alkan berî hilbijartinê dema hilbijartin encamda nûnerekî AKP got diyar kir ku îdî em ê vê demê şûn da agahiyên şehîdan ê leşkerên ku tên kuştin hinne wek gotina wî êyî diyar kir lê dema lijna ewlehî ji civiya di encama civînê da daxuyanî dan got şer dê bidome operasyon dê bidome û bi vê biryarî ra zaten di heremê operasyon hebûn ev operasyon zêdetir bûn dîsa qedexeyê derketina kolanan pêkat herî dawî li ferqînî dîsa pêkat li navçeya Sûrê hêna jî operasyon pêvçûn didomin yani vê demê şûn da politikaya hükümetê derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd da dê çav ve ev operasyon tê çi armancı Daha dedi gotinekî heye Tirkî dibêjin dibin yani hatına perşembe ji çarşembe diyare yani wê çarşembe perşembe çav rewşa wî çav falan ya wextê ku em bêjin ku di dema ku ewkê da dema müzakerê da birêz jalan müzakere çêdibû em dibin Dolmabahçe peyamê Dolmabahçe hatin ew kirinê falan wextê ku wî çaxîz em lê mêze bike Tayyip Erdoğan Serokkomar wextê ku berî hat Amedê got pirsgirêka min e wî da çarserkirina aîdî min e evan tişta hemûya digotin yani li Amedê tiştekî digotin diçû li Trakê tiştekî dinê digotin diçû li nizanim li Behrareş tiştekî digotin tek millet tek al tek ziman tek netew evan tişta ez digotin ama di alî dinê de tu lê mêze dikî herkes sêra dibêje ku yani ez evdîtina çê dike vî pirsgirêk em çareser bikin di wî demê de wextê ku tu lê mêzekî di mêjiya Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd ya di pergala Tirkiyeyê de ne mesela Tayyip Erdoğan têkî dinê ye
de pergala Türkiye der hakip yani evki Türkiye'de psikolojik Kürt çarşılar kırın ravi da zelali tüle. Gave ki daveci piştiği kava kuzi inkar ki. Yani em beji ku velbijatına vakti ku epinci Hazrani dest pekir. Peşi epinci Hazrani. Hani ki tışkırın gele Kürt ne gele ki beri. O gele beri ne? Gele Kürt daha politike. Peşi zuz iştadıkra. Ve çıka ev ki duhası provokasyon çebi ki gel peşi jekirtine berne da. Avat çebi. Hava bombayı kuatı da kandili leşkeri kule agriyatın danini vana hemu jibuna ki buna bir provokasyon bun. Jibuna viye ki vakti kutulim meze ki Tayyip Erdoğan viye goten. Ama aslında bu hükümeti kuatı bunu avakirin. Vakti ku Beşir Atal evanjeye girten ev dünyatın avakirin. Ama hükümeti şer bu. Yani Yalçın Akdoğan per perseri şer. Bana bu hükümeti şer. Bizler tünebül kadandına Kürt. Edüdiyazi nakabul kirne ki Kürt de seçci Kobani Rojava verdatır. Kürt de Ali Rojava navin da Kürt bu balkeji herkesi. De nav netevi de vakti bu balkeş kirne. Berxadana Kobani van altı balkeş kirne. Pergale kilve deriyata ava kirne. Pergale kuata ava kirne. Xoseriya demokratik kilve deri vavay da. De Ali kanton da hata çey kirne. Her renk her yoksa bun. Ama ne grede Tayyip Erdoğan pergale Türkiye'den iyi. Hep ki en netevizi. Em bejü empresizi empresi vant şabki. O proje hep ki vant tersine. Jibuna veki ava operasyonu ku dest peyde ava operasyon ne vedratani va grede iyi. Ava operasyona ve nav netevi ki tiştabi ne holi. Ve nav de rojatan navin da ve kabirci xoda bilizin. Rojatan navin da ve nuda hani ki tiş ve sınır ki bana ava kırın ki tiş dedine bana ava kırın. Nuda ve ki tiş bana kırın. Fakat ava rola herimezin Türkiye'de ya. De Türkiye'de biraz Murat Akan ev operasyonun valla heremi pektin leşkeri naha hükümetçi de veje de be derbar mesela hember terörizmi em teydi koşun ev operasyon jiboveyi ledema em heremi denilen navçen kolanan değerin kese luvurda gele luvur diji dibin operasyon anladı dibin eriş anladı minin وek parizereki de hele hukuki da ev şerin ve naha hükümet de meşine operasyonu kut pektin çıkas hukukiye yani ev mesela zagone da dibeko yani çıkas çıkas necü suje bir kurtasiye min benim için habere ki lisa ege. Yani ezviya peşi bejim iro yak polisi ki yak leşkeri ki çıgav davje bla baveje via lidji kurdaji dibe lidji türkaji dibe ki dibe bla be. Demek ki vi gave daveje bla bizanıp ki siba le ser dadi hesabevi de hesap davi geli. Yani çiki pır pçuk ez bejim. İro mesela bu seruan ez bavarım çarkesle farkini hati kuştuni. Beli. Nafsen hocada. Bu nafser hocada se çarkes hatini kuştuni. Yani agay ko hati sivil yani jine 65 sali ten kuştuni. Yani Drojbey na jine ke 6 sali. Yani em via karim bejin. Demek ki em bejin pevçuni ki derket misal hukuki dibena. Pevçuni ki derket lazım ki peşi leşker anji polis bir de sekinandını. Eğer bir o ki nav pevçuni daye biser çek bavice ser polis disan kare leha biser o ki kuştuni. Lazım ki peşi armanca polis viayı ez bir bigrim. Ne kujum bir peşi bigrim. Davida eğer o ki biser çekate ser polisan lazım ki beji em bitirki jerat ben orantılılık. Yani lazım ki de beji ez minge bixim li desti xim ew biçek destevi bigrim o hezevi biser xud def bikin. Li beli ana vê demê newsay bi tankan yani qemeqamê ferqînê bi gotinê xwe. Yani kit nav medyayê jî kit basınê jî bi devê xwe dibe wallah dibe hevalê min derketî dibe li belê min ew nedayê pê من امر ندای پیش و بنا لانقریاتنه عثمانیه یا کسی که دم لانقریاتنه بنا شوا بسرخه اپراسیون دکن و بتانقان جدیشن دکبن کولانن
Yani via gotine wiye. Eşwa ev dibe ev jinek jihatiye kuştene yani ev jin yanlışı buye. İro le nav Ahmed'e dora milyon ki insan dişi. Le nav Ahmed'e da operasyon tek kirin o ser divarın Suriye'de te Esadullah timi. Bana kinin. Bana çini do jitten bu İro bu Esadullah timi. Lebel em viajı karın bejam hesaba bana hemuan de demek ki rohat ama hemu ve hesab bana ber hukuki ve En de gol zabone hemu sucun em naha biçin nabereke kurt em disa vaqın. Beli temaşman necam en hana bereke kurt benim piş naberem disa bevra. Çend dakikaya?